com dor de cabeça, tá com dor de coluna, tá com dor de barriga, tá com dor nas pernas, então toma Paquetá, toma Paquetá, toma Paquetá, e você vai melhorar. Toma Paquetá, toma Paquetá, toma Paquetá, e você vai melhorar. Agora toma que 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 toma, vai! Agora toma que 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 toma, vai!